Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun buat A. Iskandar yang ke-21. Semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Amin ya Allah. Hadiahnya. Amin Dan ya semoga Allah. gak jangkungan. Amin. Woi, subscribe ya! Belum subscribe? Betul sekarang! Anh đi như đó, rồi siap anh đợi nghịch, mà anh này cần tay. Còn anh siap là pocongnya letik gitu. Rồi siap anh lớn nhất, tak mau meli đi. Lah, meli deui lah. Maknya kuduna. Atuh motor sia leungit. Lain aing sih, pan aing diajak ku sia aing mah. Pan sia alina, jadi saya kudu tanggung jawab. Ai, teu bisa. Mun aing kudu tanggung jawab. Mau amat aing. Kekace aing mah. Aing ditanya teu boga yang tanggung jawabna. Embung. Ai tangan aing bukan tangan aing ayeuna. Aduh, ampun Aing mah. Ampun kenapa sih, Pan? Iya, papalakan Aing. Terus kebal, tadi toong. Kenapa, Pan? Papalakan siapa, Pan? Tuh jelera rusak. Pan, emang ini boga sia kabe? Oh, iya dong. Aing gitu loh, anak sultan. Ini gara-gara udah Aing mau beresin. ganti. Dibebekin Aing jelek. ngajak aing. Pohonannya. Pokoknya lu nganti ada aing Ayo penting kesini. mau nganti sia. Embung aing. Tenangan ayo. Embung pokona mah. Jangan. Aing diajak dia sorangan. Kapan Ganti nih? betul mau nganti motor aing. Sia aing udah nungguan abah aing meuli sempak doang, sia ngajak aing bae. Padanya siap kan ampun diajak mah. Kan cek aja abah aing ka Bajar doang, ka Bajar doang. Kasih Sia ngajak aing embung aing. Pan, ini kan udah mau lebaran. Emang lu nggak mau beliin baju gua apa? Oh, tenang. Belum waktunya, tenang. Pasti kalau ada waktunya pasti beliin. Pan, lu njem sesuatu nggak? Angge, nyambu. Mau nanya? Astagfirullahaladzim. Ayo. Woi, RT Jalo, tenang sia. Aisyah RT, kunaon eta? Diajak ngomongna malah ngebeten baik. Baiklah kita pindah. Yuk, bau banget. Lamun motor embung leungit terus bawa. Ada sakit tuh, iya pas aku banyak sian berangkat, nah jadi saya kudu bantuan angan. Kan sia ngajakan aing mungkin dek nungguan bapak aing meuli sempak doang ge. Sia maksa bae. Pokoknya mah aing mah, saya kudu bantuan angan. Aing kan Bung, mana aing bung? Ih sia, Bung. Pokoknya aing bung ganti bung. hati aing mah. Iya, aing motor Motor corek gitu ge. motor bagus, Bang Wali. Kita boga. Oh, ini sebenarnya kemana sih? Yuk, Aing udah kemana bae kepo sia. kita bulak yuk. Ih, Yang ngojek aing di lockdown teu bisa ngojek. Nah ning nyaran belut naon ke yang bisa dijual ku aing lah. Anu kusep belut aing lah. Aduh, saya lah. Ah, di ge yang gona ya. Aing beta ini pas kami ku kota aing motor aing leungit. Nah, iya yang mantep ya yang melulu tuh. Iya, mantep ya. Belut ayo. Kalau aing lah, aing gak pusing di mas kami ku Tah kota yang aing. melulu kana deta. Tah. Aing oge nya. Mas, resep mau resep nak. Mau aing mas. Bawa. Mantap. Kalau aing bae lah. Saya di mas bae motor aing leungit. Nah, tenang tah, usupna. Atuh yang penting menang di jalan yang penting melengkung tah kos usap sudah bae tah kiongna eta janggupan tah bener kebeneran tah. Aisyah, atuh kumaha ngakan sih belutna? Iya tuh jelekeun bae atuh. Ulah loba omong lah. Cicing bae. Aneh aing. Kalau mangeh jam model kieu. Ngejedog. Ieu lain plekan ieu tah. Yang Sia bae mah nyangkeun bae lah. Mau aing bawa sia hadir. ulah hayang teh nya. Sebodohnya sia bae kajin. Penting Pak di masyarakat aing lah. Motor aing leungit pusing aing. Wih, atuh beureum kitu boga awewe. Ai pan ieu nu bikin belut kita nu beureum tah cenah ge. Tah. Ngejedog sih mah jedog, cicing bae kudu gaplok we sia. Tah kitu. Tah, menor kitu. Tah liangna kita. Tah ngusuk belut pakai zaman baheula mah kita ya. Kita mah sholat cak lin. Eta mah aing seru bae tak ieu. Aing pernah cak. Ih, teu nyawa sia. Lain, lan eta maksudna lain. Geus jedog gandeng. Belutan lumpang ge lah. Sia nu gandeng haram jadah. Kegas di bae, kegas beres sia teu potin kegas di bae. Sia nu kegas eta. Aduh. Syukur sia lah hadena motor leungit lah. Masa gitu? Cicing atuh cicing, ngeganggu bae. Ayo ikut aja di dia. Ayo. Ceret belah. Aing geus mung ribut, sedek ribut mah tuh jeung belut tuh lu baca satu. Loh, jadinya belut putih ya mah. Bagus. Ngomong mesesin ka aing, dihabak poin saya. Hok, bos aing ribut mah yang burit ieu, kedeng ge bedog. Jaheunya. Oh, aing Hok. Pan sia make kopi ya, modenya hok. Berat aing berat. Gak mah ya.
Si aja aing masih basi ngegas bae. Jedog lah. Gulung bae lah. Oh lah cicing lah. Aing usah rasa bae. Wih, sia. As. Cicing ulangan neng. Tuh. Wih, jangan sa. Ih, belut putih. Ih, belut putih. Oh, Gede tuh. asal ya, belut putih ya. Belut putih ya. Asal. Tarik. Aing mantan doa. Ih, kejar lagi. Oh, ayo aing mantan doa ayo. Cet. Ya panjang yang gede mah. Tarik. Asik. Wah. Yang woi. Oh, pan. Asik tuh. Betul tuh. Tahan aing. Gas ya. Modar. Iya. Alhamdulillah. Ini mah kos nama beak sebulan ge. Moal. Udah doang itu hasil. Nya gede di. Oh, nya panjang. Oh, panjang gede. Betul aja. Ayo luna, boy. Iya, boy. Sedap benang. Kena naon sih Mang duaan kitu? Yo, Neng. Geus belut ya menang yo. Belut teh gedenya panjang tuh. Oh, Neng. Begitu, Neng. Atuh urang mah resep pisan Mang kanu gede panjang mah. Wih, bengis yo. Oh, atuh lu urang karuhan jeung gede jahan, Neng. Ya make sarung doang nih. Wih, jauh nya anu sia mah. Amplet, jangan pakai samping doang, yang gede murun panjang. Pasti dong, sia. Ulu nata. Kok hadir? Atuh emang belut putih bulannya. Emang Neng hayang Neng. Ya tuh jangan Neng ya tuh. Oh iya. Belut putih na ya. Nang bae ya. Imun Mang kebenaran di imah teu aya nanaonan. Sih, jangan Neng bae ya. Oh, Neng ya. Tapi ulah dicekal ya hirup nya. Kajian mah ikhlas lah, dunia akhirat tuh. Kumaha mau cekelan wae kitu. As panjang masa. Ieu mah merotak. Lanjut bayo. Tunggu jatuh ya bayo. Ais, ya aing ronda, aing doang. Nulaina kemana yuk? Mau peraya, barainya dengan. Anu kamarangkaan ya pan. Naon karamangkaan? Lain karamangkaan, kemangkaraan. Ah, bodo amat lah. Yang penting mah aing kesebehan. Ah, bodo amat lah stres ya ngomong naon bae gitu. Tuh, domong kena gitu tuh, jelas. Tuh, betanya. Kau maling di Cici Acan. Kemana yuk? Sini meren. Corona. Ku masih siapan? Malah nungguan maling, terjelas ya. Tuh namun maling mah tuh, pegawaian coy. Jauhnya. Lah, aing gitu loh. Oh iya, bete. Kayak maling mah. Wah, tuh. Seru lah. Kau maling mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantro. Nonton secalo, jelas. Terjelas jasa. Ternyata tajong kuing. Pesnoy, kuai mah. Naon jurut, di best nih. Beres amat sih ya. Apa gitu RTM gitu dipilih? Jelas. Tuh saya iya dipilih. Ayo bukan gua sih. Kalau naon tuh kudu saya dipilih. Warga, bukan gua. Wih. Geus amat sia. Pan, Pak. Jam hiji geus datang. Lain gesit sia nu error. Nah, ayeuna ge maling anu geus barubar. Jam hiji karak datang. Error sia. Benga. Segalak amat sih. Emang error, aing kepusing yo. Biar aya maling beka kronda. Motor aing ge cek panggih kumaha. Bulemet. Bodoh amat. Galak amat. Si Kikeng batur saria. Naon? Batur. Sama batu balangsa. Temen. Lagi susah be ngomong temen. Lagi seneng kemana? Ke janda paling ge. Mungkin seneng mah. Udah tupan, bab ki. Kiki ge, iya tuh tolongan aing ye, aing kerja kieu. Mak aing tuh marah-marah. Sampai motor second ge pan. Mang beli makan duit, kan makan daun. Lah, bodo amat teu mah lain urusan aing. Motor sia. Langit motor sia lain aing. Hasap. Oh, benar cak sapa ge. Kalau malu marah-marah itu sih dari tahu. Hari sia dak. Komputer kutu-kutu amat. Ngeus lah aing ngobrol sia jadi haki aing. Kedan ki heula nya, tangguh di dieu. Ah, kira kan itu. Ih, aki-aki backsel. Sudah ada ibrak ngomong jak desa. Sopet gua kena besi. Aduh.
siap ku masih weng. Naik motorna bisa Tak benar sia. Bantuan non. Sabar non. Set nyeri aing. Dipindahin pegel gua. Tuh, celana aing sobek deh. Ya, siap weng. Sian di punang naon sih? Oh, sedek naraon. Itu jelas. Neng, ini kan jual motor ya. Berapa duit? Geus beres duit bae asal kabeli rokok bae aing mah lah. Yang ngerokok jeung ngopi ya. Sakalian jeung mijit ya, bol aing mah nyeri tadi tas ngagubrak jeung Aing nyeri tuh celana aing sobek. Sekali dijahit. baru gede jasa. Nanti rame-rame. Masa motor aing itu, wow, itu motor tuh. Wah. Kok ibu dah kena penting main motor aing. Tuh, Pak. Neng, kira nengnya saya lah nyeri jasa nyeri. Iya. Sahadi yo. Sasi. Bisa main motor aing, motor aing sih Lain, Mang, ima lain. Bang. Halo. Antara kartu yuk. Nah, ayo. Ayo sak tuh aing. Halo. Halo. Nengnya coba. Kunci mana? Assalamualaikum. Pak RT, lapor Pak RT ya. Ya kemarin turun jangan maling motor orang ya. Lain, Pak, lain. Saya kira randek. Astagfirullahaladzim. Lain, Pak RT, aduh. Iya, main iya. Kemarin maling motor aing ya. Dipicit kok ya. Lain, lain. Astagfirullahaladzim. Bohong. Oh. Aduh. Oke. Udah yuk kita pulang. Gue lah, habis oke malah. Ayo tinggal pusing aja. Awas sih rokok sih. Awas sendal gua. Mau ke motor aing yuk. Motor aing yuk. Kalau sampai lah. Aing baca alhamdulillah. Emang bener orang ini motor. Wih, dan bis jujur be ngomong sih, wih. Jujur be nama di PRT mah bisa ngakol jujur Orang kembali maling emang aja benar. itu ya. Ada kepaksa budak tiluan. Kepekan jasa itu, kepekan jasa benar. Orang itu maling mau orang cedangat. Banyawan enak ke lockdown. Oke. Action. Naon, kemarakaan. Naon juga. Naon panca depan. Kemarang-karaan. Lain juga bececep. Action. Action. Lah, udah amat lah. Cerai.